Sanibonani ngey'ngane zakwethu, ngibingelele bafowethu nodadewethu. Ehe, lapha-ke bekudlala khona i-Kaizer Chiefs namhlanje ne-Stellenbosch. La i-Chiefs ewine khona ngo-3-1. Okuyigoli eligcine lisusa nje umsindo kuyo yonke indawo ey'nkundleni zokuxhumana. Like lawunyakazisa nomsindo leli goli. Of which kube yiqiniso i-Chiefs khona i-benefit-ile la. Kodwa-ke ngokukaHlongwane angithi wathe laphana akusiyo uthe i-soft contact leyana-ke, washo kanjalo uHlongwane kwi-Chiefs bephusha uBhuli Modi. Wathi hhayi i-soft, so azange aluze i-direction noma azange aluze ibhalansi. So no-Steven laphana-ke i-contact ibe khona, ibe ncane kakhulu ukuthi bengahluleka ukubamba leliya bhola leliyana, uyabo, ukuthi bengahluleka ukubamba leliya bhola leliyana. Enye into-ke ibhola bathi libuyile laba yi-offside. Okay, uma kuwukuthi ujaji i-offside u-lineman ukuthi asazi ujaje ini, ujaje i-foul or ujaje i-offside asazi. Uma kuwukuthi ujaji i-offside u-lineman, uma ngicabanga kahle leliya bhola ligcine kumdlalo we-Stellenbosch. Yabo, angicabangi ukuthi kungaba i-offside ekubeni ligcine kumdlalo we-Stellenbosch lase liya kwiwe-Chiefs, yabo. And futhi egemini le kukhona la ukuthi uTraoré bekumele khona athole khona i-red card, yabo, azange ayithole la ashaye khona uSerena ebusweni, ya. Bekumele kube i-red card leyana kodwa u-ref azange amnikeze, yabo. Sibuye futhi size le incident le ye-penalty laphana u-ref azange amnike futhi uTraoré i-yellow card or i-red card. Bangicabanga futhi bekuyi-red card leyana, bekumele kube i-red card ngoba kuyafana ukuthi uvimbe phela laphana uvimbe ukuba azange alibhlokhe leliya bhola leliyana ngesandla, olilebhu vele bezolihedela alishaye phakathi, yabo. So u-ref engakusho kuwukuthi igame yonke nje imhlulile namhlanje futhi u-90% be-against i-Kaizer Chiefs namhlanje ngoba uze wakwanikeza i-Kaizer Chiefs i-red card engekho le kaNakhuze kaPeterson. Ibengasiyo i-red card leya nto leyana, yabo. So abantu abaningi-ke sebethatha le sithombe basihlanganisa ukuthi hhayi kube ne-foul laphana, wamiswa umdlalo, uKaizer uBhubhi wacufa ifoni, wakhuluma noNompempe ukuthi no, ngizokushayela le nyuku, ngizokufakela le nyuku, wena sigayele goli. Sebekhuluma nje iy'nto ey'ningi kodwa-ke uyabazi abantu, imibono yabantu ayifani. Kodwa nje engingakusho la mina ukuthi i-contact ibe khona kule Nakhuza kodwa I don't think ukuthi i-contact engenza uSteven ukuthi engakhoni ukubamba ibhola, akusiyo, yabo. So laphana uSteven azange a-complain-e futhi nge-foul evuka lotho. USteven uyi-complain-ele ngokuthi ubone ukuthi i-offside, yabo, ubone ukuthi i-offside. So nje uma kuwukuthi i-Kaizer Chiefs i-benefit-ile la, it's fine. Wonke ama-team aya-benefit-a, iy'ngane zakwethu. Ngibonge nisale kahle.